دم باش خواندەکاری هێژا و دەلال ئەز مامۆستا مهدیە و مامۆستا دیرۆک دوانەیەکی دیرۆک تێ ئانامی پەردوورە بن وانەیە منی یەکەم ji beşê yekem ji pirtûka daha anamê pevdûra bin wanameş xwe li ser dîrokê ye destpêkê em ê dîrokê pênase bikin li gorî wana menî destpêkê gerek em dîrokê pênase bikin em giringiya fêrbûna zanista dîrokê em nas bikin û xalê bingehîn yê got em li ser wêna dîrokê lêkolîn bikin em wan xala jî bînin ziman em ê yek bi yek li ser xala ana biaxivin destpêkê em ê bêjin dîrok çi ye ji bo ku em dîrokê pênase bikin em ê li ser hinek xal bisekinin dîrok ew jî wek hemû zanistan zanistekê serbixwe ye hemê xalê wêna li halê xwe serbixwe hene wek hemû zanista xwedî cihekî di nava zanista de cihekî wênayî giring heye ji ber vêna em karî bêjin em bê dîrok mane xwe zanisteke got avabûna gerdonê jiyana çîroka jiyana mirovan ji demên borî heta roja menî îrok me didin naskirin hem jî zanisteke got bûyerên bûyeran diyar dike bi cîh û demê wana bi sedem û encamê wana bi avabûna wana wan bûyera ji me re didê diyar kirin mane xwe em karin bê çî ser pênasa dîrokê carek em vegerînin pênasa dîrokê dîrok zanisteke got avabûna gerdonê heta çîroka jiyana mirova heye heta dema menî îrok ne didin naskirin û ew jî zanisteke got bûyeran bê cîh û demê wana bi sedem û encamê wana bi avabûna wana ji me re didê diyar kirin em karin vê xala destpêkê em derbas bikin a pênasa dîrokê em derbasî giringiya fêrbûna zanista dîrokê em dibin çima em dibê dîrok giringê em nas bikin çima em giringiyê didin dîrokê em ê ana bersiva pirsa xwe em ê bidin dîrok ji bo ku mirov xwe nas bike ji bo mirov dîroka xwe nas bike ji bo mirov bigihêje dema xwenî îro pêşeroja xwe pêşerojekê baş deyne û bigihêje jiyanekê azad ji ber vêna gerekî dîroka xwe nas bike her gelê di hundirê cîranê de dîroka xwe gerekî got nas bike em çi qasî dîrokê nas bikin ew qasî em ê civakê nas bikin em ê netewa nas bikin em ê cîhanê nas bikin em ê bûyerê nava cîhanê de hatine çêkirin em ê nas bikin ji ber vêna jî kesê got dîroka xwe nas neke çi navlêtê kirin wek mirovê gobîrgeha xwe winda kiriye yani mirovê bêhîş hişêvîna tuneyî dema got insan bîrgeha xwe winda dike însanekî bêhîş e dema got dîroka xwe jî nas nekin û em nikarin bi ser dîroka xwe jî em biaxivin wî çaxî em dibin wek mirovê got bîrgeha xwe winda kiribin ji xwe dîrokê em ê nelgorî destîladara nas bikin xwendekarî hêja em ê dîrokê li gorî civakê nas bikin ji ber dîroka destîladara tem li gorî berjewendiyê wana hatî danî û deriyê wana re hatî danî gelek xal di hundirê vê dîroka hanê de hatine winda kirin tişta got berjewendiyê wana di hundirê wêna ditin nebe awaya hatî winda kirin ji ber vêna gerekî em dîroka civakî em baş nas bikin û em li ser wêna bisekinin çawa dîrok ji gelê cîhanê bişêre tiştekî giring e her mirov ya her gelek di nava cîhanê de dîroka xwe fêr dibe dîroka xwe nas dike gerekî dîroka Kurdistanê jî gelê Kurd baş nas bikin û li ser dîroka xwe baş bixebitin û lêkolîna li ser wêna bikin avaya wek giringiya fêrbûna zanista dîrokê carek de xalî sereke ji hundirê nazê vegerînim her mirovê got bixwaze dîroka xwe mirov dema got pêşketinê xorçeke gerekî dîroka xwe nas bike ji bo dema xwenî ana ji bo pêşeroja xwe ji bo avakirina jiyanekî azad gerek em bişberî dîroka xwe bibin me got dîrok dema got insan nas neke wek insanê got bîrgeha xwe winda kiribe çawa dîroka cîhanê ji gelê cîhanê re giring e dîroka Kurdistanê jî ji gelê Kurd re giring e û gerekî em dîrokê jî gorî destîladara negirin dest em dîrokekî civakî bigirin dest wilo xwendekarî hêja me xala xwenî di duwa jî bi dawî kir em ê derbasî xala xwenî sêyem bibin xala menî sêyem di hundirê dîrokê de çi giringekê em bicî bînin xalên bingehîn yê dironîkirina dîrokê de ev xalana li ser di beşatên perçekirin beşê yekem giringiya cîh û demê
امی دست به کسر گرینگی جیهودم امی با آخوین شخوا بویرا دیروکی ده یانجی ده جهکی دیروکی ده اردنگاری گلکی مهم اردنگاری ها وینا گرکی بیناس کرن ام جه وینا دیار بکن ام بیجن دکا اف دیروکا هانی ده چو ده کیجان اردنگاریه ده چه بویه و ده کیجان وقتی ده چه بویه یعنی جه و ده ماینا گرکی به دیار کرن بمینا که که هنه که امجور زنگین بکن مینا کامه تو وی گنم یه دست بکی ده سالین 8500 ده بری زاینی ده لی گنده جمعی کت بری هاتی ودیدن دوی دارید ام دگین چه خواندکاری هجا ده سالا 8500 بری زاینی آوایا وقدم جهی وینا گندی جمعی کود بری لبه داری امگهان چه خندکاری هجا امگهان گو نه دیروک جی دیار کر و پیر جی مجیه وینا دیار کر جه وینای دیروکی گنده جمعی کود بری دیروکا وینا جی 8500 سالی بری زاینی لبه داری ما نخواه گریدانا تکیلیا دم و جه به هر دوره گلکی گرنگه گو اجوار بیجم 8500 سالی بری زاینی دیگه نم هاتی ودیتن هونه خواه پرس بکن گنم لکوی داری هاتی ودیتن ما نخواه از مجبورم جه گنم شیز بدم دیار کرن ما نخواه لوی داری هر دو گریدانی وانا به هر دوره هنه وقتی جه بده دیار کرن ده دیروکی نده دیار کرن و تاجر نامینه گریدانی وانا تکلی وانا گلکی به هر دوره هنه امی درباسی خالد دوا ببین خالد دوا شخواه گرنگیا پیوندین سدم و انجامی دوی دریده اوجی دبن دبش بشا یکن بویرن خوزایی هنه بشا دویم جی بویرن چکری هنه بویرن خوزایی شخوا اوایا نبست مروفات چکرن اوانا تشتن خوزایی نه وک لحیا وک volcana وک عردهجا اوانا تشتن خوزاینی یعنی خوزایی بگریداین نبدست مروفا هاتنه چکرن آد دوا بش آد دوا جوینا بویرین چکری بویری چکری اوایا بدست مروفاتی چکرن مروف به بویره هانی دده چکرن او جی مینا که وینا وک آوا کرنا گندام کارن مینا بینن وک شر و خفچونی گو چه دبون اوانا گش بویرین گو چکری هاتنه چکرن امی ویجی جوار مینا که زنگین بکنج بو باش دبالا ود مینا کامه جبر ستمکاری و ظلم و زورا گو امپراتوریا آشوری لسر گلی منطقی داد مشاندن یعنی گلی هرمی داد مشاندن لور چی چیز به کنفدراسیون مدتی آواکرنج گلی هرمی بگشتی اف کنفدراسیون هانی به هفدوره لدیج امپراتوریا آشوریا دسکنن و امپراتوریا آشوریا درخینن ما نخوال ویده ام دگین چه انجام جوان ویرهانی ام دگین نتیجه ظلم و زور و دستلداریا و آشوریا بسرگلی منطقی داد مشاندن او ظلم و زور هانی هشت گلی منطقی به هفدور یک بونه که چیکن کنفدراسیون که چیکن او کنفدراسیون هانی جبو گلدیجی ظلم و زور به امپراتوریا هانی بسکنن انجام وینا داوی من خودشو انجام وینا امپراتوریا آشوریا تی رخاندن ولو خندکاری هجا و دلال وانا مبداوی دبه خالی سرکه جوانه ازیده کردن خالا منی دستپیکی مگو امی دیرو که پی نصف بکن مگو دیرو جه دستپیکا وقت زانسته که آوابونا گردانی و چیروکا جیانا مروواهی بمه دیدن از کردن هم جی زانسته که گو جیه او دمی صدم و انجام آوابونی لیکولین دکم خالا ددوا مگو گرنگی فرگونا زانسته دیرو که گره که هر مرووک دیروکا خناس بکه لسر دیروکا خواه بخبته دیروک الگوری دسته دستلادارا ام نگرن دست و دما گوم الگوری دسته دستلادارا ام نگرن سر دست وچاخی امی مروفین بهش بن لی گو ام دیروکا خناس نکن امی ببین وک مروفین گو بیرگاها خواه اوندا کردن خالی بنگهین رون کرنا دیروک جی مگو دخالی بنگهین هنه گرنگی جیهو دمه
ممینا کجوار لسر ونا آنی دما بویری کی دیرو کی بگوتن گره کی جیه ونا بگوتن هم جی دیرو کاوینا جیان دما ونا به دیار کرن و چخی خالکی بویری کی دیرو کی تگوتن خاله دواجی گرنگیا پیوندی سدم و انجام به دوره او جمعو بویرین خزایی هنه بویرین چکری هنه بویری خزایی نفس مروانه بویرین چکری مرو بخواد چه دکن وقت رو پرچونه گوتن چکرن مینا کجی ما کنفدراسیونا مدان لدیجی آشورا مجوار آنی زمان ولو انا بداوی دبی پرتوکا خالص رو پلا ده بکن امی پرسین الخاندنی به دور چهار سر بکن پرسای کم دبی دیرو که پناسه بکن شخواه دیرو زانسته که گو آوابونا گردونی او چیرو کاجیان امروواهی جدمین بوری حتا ایرو بما ددناسی جه زانسته گو بویرین دیارکر جهودم سدم و انجام چیبون و آوابونا وانا لیکولین دکره دیروک دیگوتن اویا و پیناسا دیروکی و پرسا یکی پرسا ددوا گرینگیا فیربونا دیروکی روه بکه جبو گو ناسکرنا هبونا خواه یا دیروکی جبو تیکی هشتنا روژا ایرو و پیش روژا خواه هر وهاج بو آواکرنا جیانه که آزاد و راست دوی ان فیری دیروکا خواه ببین ارجیوه پرسا دویم پرسا سیم جداهی بویرین خوزایی جیان چکری دیار بکه بویرین خوزایی بویرین بو بی خسته مرو با پیکتین میناکا وانا ولکان اردهش ولهی بویرین چکری بویرین گو به دست مرو با پیکتین او جی میناکا و آواکرنا گنده شروع پفچونه گوتین چکرن پرسا چارا گرینگی جهودمه د دیرو کې د شروع بکه افتکلیا جهودمه یا بهوره دیار دکه گو جهودن بهوره گری داینه گو جهو ورن قد کرن تو واتیا وانا نامینه ولو پرسمجی ما بداوی کرن وانا ما بداوی دبه حتا وانا یکده هم ببینن خیر و خوشیده